Ner malakan yam we kanas di ali content baro ni lingwa sama kan wala online TV channel anda mandu ne shan kwasnyak an wala shanka jandang diokka paikel ron kina dangro widi jandang ro de bakel bana report me bana jelinkel ka report bana focustin bala kore da ni chitok ano ka nasser ka jikmir bana man shalat gwa seme enwer wai army bana jelinkel ka ta danan ci kormo ci toga ja report me yes report kor kami ci toka nasir te kami ci SPLA IO kan Norway army te mi ci kalat ka je report me am kwala nywa ka ye kelan tama are report kana mo ano trade take list ana ka te ka jiboni ka take victory ka kuma SPLA ayo kana Norway army kenyam congratulations Norway army ko jam gwan jen shajalat ka je report me shi Norway army shi kana ladan wone ne shi kan match tun wani kana kaf ka jik mir battle gwan mi shi karumtin ka kuma kirmi yadi talade ne SSPDF South Sudan People Defense Force so ka je report me ban jelinga jodan chalat kwasme chala do ne na Sudan People Liberation Army in a position SPLA-IO yarudian matkel kan Norway army kan chikan match chikan ka kap ka chikan ka kap manne torbiyeli ka South Sudan National Army ke South Sudan People Defense Force la SSPDF gwade chike rumtin ka jikmir payam Nasser County ka Fanal State chiram da la spokesperson je jawma che jalat ka kume ke de kolaro kan Norway army ka jaw jalat gwa seme ka report mi shanong report mi be ka chanya ndang roid badak ka paikel report shanong gwa seme ka chanya ndang roid badak ka paikel ka jan ron kin dang roid ndang roid bakel ka chaja tanya Ramadan en la de kolaro spokesperson kan Norway army Onson Shoal James Norway army ka pana nyang headquarters achala do no kormo chetuo kurun wang long na bakawa gwad mi machine Norway army kana kuma SPLA-IO chikurum ka South Sudan People Defense Forces ka jaw chikan lat gwasame ka report chikan lat kana shideni SSPDF la deni SSPDF ano shika benelo buga na beken ga ben mak kane kane kon ni pin kirme yadit kane karun wanga long bakawa SSPDF chika advance ke chika tet pin wekan kabol no kabol jan gwada na tedeni SPLA-IO tegatan kadin Norway am tegatan chika lado bakawa long karun wang chudeni SSPDF chuko chop kanen wenamo chukor mo chuoda talk can ke 3:30 la local time ka Nasser kan chukor mo chutok ka chuji SPLA-IO kan deni ke kan Norway army tinte ka jingmir payam chukan SSPDF chukan ga jo chan wan mon why army spokesperson chajo mo chajalat jalado ne na chinei SSPDF chinei ka joj gwani magor kana ode kana target kala rone na kan Norway army tin content en wenami chol karodi no gangdor kir gangdor kir a task force ka jodan chalat kana kala ro jiren mat ka ta SPLA-IO ka chikane tin content la deni SSPDF wenamo tin kana wo kan jigmir payamu kana kap chuka rodi engage ka chukor mo chotwo wa SSPDF wa kan chaka tiam lo chaka tiam ko kor ko ngwan ke kanedi kontin la gangdor kir no kanen gwaza mo chate kelia mdin mi chotokten kanen cha ne ri ko jandang ro ka kume SSPDF ya kanek 20 government soldiers te cha yeken cha ba gwadan ti ko yetokten
report me chala de ken ke mi shi to gan wen mi shi shola la do ne na kani why army can SPLA your fighters chicken make one gonna cap make a to do chere make ke military asset che kwak tin ngai kon no kwak tin kon la kwak kume tin ter kan ga kor ikala do ne na shi ke torbiel dangro la two pickup Toyota titwidi ente ka maj wala maja nani cha men la 12 ke de ko la maja lat torbiel la maja lat ke wide cikana kef ka cikan maja do den 12.7 mm cikana kef ka 1 zu 23 2 ke armor personal carrier cer wulit kan ci wulit gana keba cikana RPG ndang do cikana kef kan ke launcher to shop ke barrow dio je barrow no ke 2 pk machine di kana kevin gwanda ni ko it wakten kana shi ka meeting one cap to la la AK47 no kana kan meje ti take a good condition tala mi je mu to radian kan norway army mani kan je SPLIO kan ci ka board bana gwada ni ko it wakten ko shi kan ne jandang ro kan nak ka de ni SSPDF kan sha ko mu ka board ba ka shi ta ne ti cire yar kana ta kan ka board dang dich di bon dang dich kan dang roti yi kan ci ka test ne kan shi kuma marwai ka kirmi yadi da la di ne SSPDF kan da content ci chu jalong ko ngwana ne kan da kon jana ka kan jandang roti ci yi kan test ne kan ka gwada dan ci korea toktin mi ci ka je SSPDF ci ne joje ko SSPDF ku advancing kan wakan ka jigmir kene ka korga me shi ne ga George no chi ne di choko jandang ro de diok 23 SSPDF tishi liu shi kan ga ojek pin ne jandang ro de diok chi kala do no queen ne pe ga dana te ka bot ka ko shaurian bar gwa dana shi ka wetin chi ka report mo kan lat ramdan la kwar ka norway army man tere ko ulang kan nasser chala do ne ka jok jana ko norway army ko congratulate ala gang dorkir ka ko ji SPLIO ba ko congratulate la SPLIO unit ndana shi ko kor ka kel ikala no men chiro de la de mogwa wana william eno chajo mo chajo kweneken kan victory to us ka gang dorkir lat kenen wona ne kiri poli kan lat kan re ko dana shi tuo kan shi kume SSPDF jabu tekanin kanasir ka ta dan dikan lakja ga jo kan lat gwaz me gwade dana shi kore tokten kan re ko mishine de ne SSPDF chine ga jojo gwad ne ko jegne jo jandang ro de doctor chiliu ka jibon ken ko ne kan ga kap te kan e pegen kan ne ka ngach kan le goro bne go gore duarien ko kan de ne SSPDF kan cha ko gulpin nyam dien tene kan warten jogdien boten warten so tigare re ka shir mangai kona ta chalat ke je ramdan la norwaya mi spokesperson chikan la do ne na gone no kan SSPDF ke le de ke jen ko SSPDF kan ku respond kan ka ta chikan linga jen wo chana tane ken cha ga joj ka patai ka cha joj ka yai so kan godi ala ti so kirmi ya jallo ay kaka gor kono de ka rikto de kan ga tum ko jandan let kana ko chikan linga no shine mi ja tuok namo jana dan shora la no ka report dan cha no gwasum de kono linga no kor shadit kanasar na me nasar report yanga jeno cha ka keba me me tidit ka cha ka keba amani torbieli titwidien ka match dona me mutuok re wichin binami chermandan en ngai kone ka tin kon tin lat korodian banwe ka report endodien ngai kon diale eno SSPDF charan yalla kan ga gwase dan no de kan de ni SPLIO de kan ka joj you know ngai kon diale report dan chaling no chicken chicken SPLIO chicken mo genin dambaro ko chi kona ngach agwa eno SSPDF kan ite mo te telem kam ga ke salaries you know
I was listening to the message and chalat udishalga makal kwal akal wunware wache wene ka tega patai ki te gwa dana tetin te ga report mi chalada ne malada yeno yenware content qui SPLIO no terian bank ku mo biatel guk ki biatel pension lo le shi men tere ken kan ware kono ku mi tere ken pension ki tere ken yo to brand ga jigurun in case mi charge na gadu ke nyaadu ki shi morbe ko lo te kwa ba ci gwenje no ken yam ala pension ba benedi ugug ba benedi gwada danen woni jin kalya ke nakana ka ugug la kula be den mi ci retire ka shi lada gwa don ba ko mo ke yubu kula te yoto bejek to ji jandan de na nyinga kwide no te ke pension ba jiguru na gat ke ki me ba je gwada na wa retire mi mo ku mo point en kum kin mi yadi ko na la nakka jana ku yan le chinga jakel ke no gen mandana lede name da la puj bolon ko kon wero de kon kire kon support o kon nek na mo der ko gwade kari podana inshallah te jen wude mo shalle ma kalkol dio je ci kon yalla ling ma kalkol general no ka buñ war community kari podana shano jen chaje use kir chaje wankur lo wonyin kan wore so men je talk ana ka gwade dan ci kore to ko je kai ka gwade dan ci wotin dio je share report shelling kane tun wan lat kenen wo sha makal ko le sha je berke sha je nek no shaben jode no makal ko e dong ram cho da barki ci ora to up to now take a video me sha share ka social media mrajetin no jen ko la no yani ter yana bang lu yan loro bang gwam mi chai bu mo ko guk ten cha je remember ten so jen ay kan ter kan wo ba ka mo ko guk ke ba mo ke pension me mo che jen na dan dong deran der shi man der kan ga je ko ba ju mo ko gugurun ke pension so it show clearly that and kum kirm yadit ko konen ware right ni yo yala shala money talking ko kila dier kan ne gudi kona negi ko in the end of the day by your reward by make positioned right so jen ta dan and let na kon ka ja de na wolo jogo no ne ko terken wore ka jang ki ko kum kirmi yadi is not because that we are going get pay no chejan yo ba your reward run na me surviving na me gor kan justice ana lagi ene on wore entam me shi kor mi to donga ne de motebu bikan run mi ko wiji kana ka bikan shaw ya kwar ci janana gon nuwer kana mun to kulela how many time la kan ko la kana ter in the end of the day ba kwar ba jo kam jor ci kana ideal ci kana ko la ya benefit but nuwer ci kana shen gwad mi mo there is injustice mi shanga na jekten ci kana new lora bang la lodien la diere me let me show the Lord chin where they knew be quite comfortable and that is okay. Let's just move on. Chadem to Shanga be benefiting. Nor go ne dia ko kena bika benefit. Bika temuga mekene jek jana yana nena. Nor chinga take jalmi ben kaje den ben kude. No la gur no be jalamo be nyoro gwa ko run chaje bo kwet. Jala ko jen kwala ro nor ngai ke nyuru dien ka jal. Ko jalme ben la ja shanga chit ka kwar. Moja pio golka moja gwa toika mide ka kwen amen mi chejien no dwal kon ko run bane la ro nene akon cha wo kwet changa ran ci jala mo chejien akon cha bo kwet mo akon kwet den be shanan be je wal sambo dong te ne gwa mi te ke mena nan mi te ne nin ka chok ke jal gane je den la kon agoro no ba kek dan ba lin kwiru no kan it ko akon it go jen ta dan tin wer te kan gaja e kuje mone nuwar ka ne da goshi nuwar shi ne da ke so mula rana no nuwari ru mu ka wuju kana ka shi mai ala da logar ko da no joge kire no lara jitok la ne tinte dor kuma spela yo ke ne kon be bandawi goma ka juba chan wuga ben ko ne da ti ngal je no shi kon be survive that is reality right ko laken gang kana kwam ne kien chicken gang ne tik you know ka kana motuok ba ano jin bo chang jira mi chiti jegla mi ayo kebrun la ja palga cha tele mi shal ke vengeance ke chul ba ju ba me jega dane chilat ba jo nyom shol ka je tele yakan wore na mo yedatin ban mala to ka dictator ke rami mo me ladbom naga na
mi ngaji no chetiak la ra bara chire ke live no mi na chup ke juba chine di alkon lu boro ko bara yo so ajana dana lat ke kuma kirmi yadi ta mukane da kona jikwaran let's say any minister mi cha kwan ku kirmi yadi the only thing they do we can position and we can protect by any mean chicken protect na che ko to ko jong le state chicken protect na tong mi bain kien gang ke no communicate jen mi take statement insha Allah lul gat kot ano run mun edi mo benda wich ne ti bu ben ke minister ken di kan gar yaleka take a preparation already so when chiga ben ka juba kef nyinken dial they plan them already so jen ko la no mi jira mtere kuma ka ku kir ku support ajane gang kuma ko kon dial ko re ka kon wi target jen roje dan chalat jen cha nyom lat gam bo wuri shal ka me makal kol jen rol nuara na mo da jen o ne jin yen warli yen lora bang inte ka spele ayo ka nuara ela nuara kon ko chiga ngaje no chiga kai ko offside ke chi ka rerika sho chetel mi shala turning back ke yenen yente la raro da tu ker ke broda to tenen dor ko ngaje no chetel shabdo dien chetel alternative do dien garodin be shuwa ka kwa we akwa riyarede jem nen yena tamam ti kon gan wari akaf wankur kuma spela yo chikona nen tete wankur tandien tege ne karo jikam je ne karo jikam den bayo nangwako maybe kap ran ka bom ta jo yor winimi ke yor willing no wanyin kan war ko la ka promise no ne ti tele ka metel do tele me tel mate ka ban ngai kon ware nuare changa kel kiraw la tiken ke tactic la tiken ke tab mi kan la ka chankor ko ngai kana gwanu agents we buka survive ko je ru ne ti be tele ka palpal ya la kel nuare kan te palpal wi mona me ne ko kien tele ka palpal nuari akala tika ngo kala tika kwai lwajone kala tika kwai lwaja pala ja channe ja pel ran ko tetina na mako nuar bar ka juara ko kien tele mi chala pel chaje jek baje de rior nyen ta dan reten so me chali nga chala na johnson lo nyano mu wana chup don nuare wana chup ko lo nuare area juara diet juara ya pel chang man plan ken juara ka pel ster man ko wada den ko jeno jese lor ci lor lel kana ngai kana ko let kana tene won ka pin bat ko pel to dien ya pel na to dien o bi kana bi kan lele bi kan kana e mas ngai kon je she new bat ke ko baling win mo na jen kul te reaction te kon ado wa chi kon pel je ko de right ko ngai kon they can commit it any time so riek genene riek der kul te kana kon de ke she man ken kel ka kiram yadit te la du de wini en o ko to ngagra te re de ka ssp dia brun ba ne pel yo de ne ka kan jero kon right kan ware Gerald corner right in the kelke kumi kirm yadit. Dia nanga mandana lat kene. Ta dana tikin kija. Murai ke la roi kene tisibili ante ke Jordan. Alo ba kulu to inna ikene chi we kap ka chol kan sibili ane no biya da wich. Jin wonyum paye kap de sibili ane chol. No de ke jogo no twabe gwa ma ta gwa tiensena menemi jinara konti ke nina tele ne tele attack min chitwo. Am li benata right now ka chol sibili ane no biya be agwa da me ci pinja te kamal pin bete mal de what if chine ti ci ya attack wala gang kanu cha na be attack nyo so kwer malaro bi aga pa we ke bi ada we ci pinja gwa ka je jena mon de ka na ko na jogo no please ta go da ti yentina me ni ci mal ci ben gwa ta me that is the only way me jin good leader la to good leader la focus ke safety of civilian mitere ko ci bi bon je no no ngana no bena be jogo yana ta go da ti yentin Kongo situation beja, mi situation shall calm down, then by chol be abenda with. You know, she got down on wood pin leather, you know, tol wood a tol dwell, kawanka dwell, a ken, kabay, you gonna be a take mal mishiben, no more she than go down and the malti jalakajan. So right now, not gonna con on it. Koran, ke kuma kim yadit, jara already. And this could but take a consequence nika gwaden be ko kan wera kon diality te jango kon ejecti no gwada be ni but take a solution ka kon keke man da dien ko kon wada la ri ko kon ci kon ngwana ci kon aguje no de kon ke remember mi cha kon chenga jeka je ram mo ba bere dan run ci kon chenga jek ba da run ba kon tiama yo ko cha je mo ke yo but you ke paper by the way ke war gane
okay achang budor bi ko ka bane but ngeda no te mun mi ko chakten mede jeg duorten all the time so na me dar we kaya da la report mu mode jakye ka ta da nen chin me to ga ja ne gor jeno bi anyane ko ken bana we ka report den ka next video